Саған жетіп шаттығым қалған ба, сүйіп құшып мейірім бір қанған ба. Сен ұшқырсың қанатты соң қардан да, сен жүрексің тұяқты тұлпардан да. Ғажайыпсың өмірдің түріндейсің, төңкерілген төбемде күнімдейсің. Ойым ғана сенімен жолығатын, ұз тартпайсың, ешқашан көрінбейсің. Арманым-ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын биікке самғағайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Сен тәттісің майдағы балдан да, сен жарқынсың күннен де ақ таңнан да. Қасымдасың түнімен көз ілмесем, жанарыңда тұрарсың шаттанғанда. Арманым-ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын биікке самғағайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Арманым-ай, әйтеуір бір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Менің ісімім Расул Құрбанов, ешім жігерім Шкешті, Алматы шәһрінен көтермақ, Қазақстандың. Милләтіңіз? Уйғыр. Қазақстандан келген қазақ ма келіп тұрмаймыз? Қазақстандан келген ұйғыр екенсіз, Қазақстан вәтініңіз әлбетте қазақ нақшын орылап келгеніңіз интай яқшы. Ма нақшыны яқшы орылдыңыз. Рахмет. Авазыңыз мүшінлік ярқын yoqur ekan. Naqshlarni bir taraf qilishlaringiz hammasi xilli saviyalik. Biz endi naqsh o'rinlashda eng muhimi hissiyat, an'anaga naqsh etish texnikasi. Naqsh etish texnikasi degan shu saviya degan so'zda. Shuning naqshni qandoq etish, qandoq o'rinlashga bu texniklik o'rinlashga jarayon ketadi. Yomon jiq kuch ajr singdiradigan gap o'qish kerak buni. Naqsh etishingizda kasbiy nuqtasi jiqaroq. Hadi siz öldünüz mü?
Мен tunji qitim o'rilmay qilishim, yolg'iz qilishim. Айтқан нақшыңыз біздің үшін тәсірленді. Рахмат. Қазақша нақшыкен, амма әгетмелерімі ба манақшыначы, күй өзгірді ғаяларымы ба. Найт ихтият қылмаса, пұрақлардан әм әтта аваздық дәсеммәстік қауіпі ба. Сәл қиынлық нұқтысы жұқыр нақшыке. Yani birisi biz muallimler bilen anlap oturuvatımız her taraflarda buluvatıdı. Bırak sizin avaz dairenizi görüvelişimiz için bir ilgizlik gerekti de. Keyin bu meselemi asas cihetten. Hal oldu. Hal oldu. Şunun avazınızdan ki dairesi mi ba? Andın küçü mü ba buluvatıdı. Andın sizin ihtiyat bilen eğitip çıkamın akşamınızdan bizde sizge nispeten işenç doğuldu. Siz arkalık, sizin akşamınız arkalık. Siz bilen boğan sohbetlerimiz arkalık. Kazakistan'daki bütün qarindaşlarımızga salamlarımızı yollayımız. Rahmet. Hop, aramızdaki nakşılar üzülüp kalmışsın, davamlık. Bir-birimizge nakşılarımızı yanırtıp duraylı, anlap duraylı, eğitip duraylı. Sizden bizden programımızga qadam taşırıp qığınızga hem köp rahmet. Rahmet, sizlerge rahmet. Naqshini nihoyatda kirtoy aytdingizda. Ammo siz shu ovoz elishingizda normallikni bek saqladingiz, kontrollikni bek saqladingiz. Shu yeri menga bek yoqdi. Hamda men bir ayol kishi, ikki er kishi bilan tang o'rildim. Meni tanlamasangizmi xafa bo'lmayman, ammo nur sahnasimi sizni qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Мен сіздің менің группамға келішіңізді шүншілік үміт қылымен. Менің группамға келсеңіз яқшы болады. Бір нақшы баға. Менің группамға келсеңіз ошындақ яқшы болады деген. Hazırlı icad qilib oldi. Unda naqshi yo'q. Unda qilsam yaxshi bo'ladi. Ikkimiz bog'chalarda жүріп muhabbatlashsak yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi deganni yo'q ishlatmaydi. Ashta bir naqshi bor, qara, yaqinda paydo bo'lib qoldi. Ashta yaxshi bo'ladi degan bir naqshi bor. Mening gruppamga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Bizning gruppaga kelsim yaxshi bo'ladi deydigan yana bir naqsh bor, ha? Men bir narsa so'rab baqsam, siz o'qiyapsiz ya, ishlayapsiz? Ben mush Ürümçide Hanzo tilini o'rgatyapman, Svendash, Shinjang Svendashida. O'zimizdan bo'lib qolgan balki. O'zimizdan bo'lib qolgan balkan, ha? Yashagan taraf men qoldi ekanmizda endi. Shu Olmaotada san'at maktabini bitirib besha kelgan. Ha, bosh og'riqi yo'q ekan mana. Bavrim, kela qo'y. Өтірік айтады, мен жерде дарбаза сен үшін ашық берген. Өтірік айтамын. Қалжыңдап жатыр. Қалжыңдап жатыр. Nur sahnesi. Senin işiği aşık o. Сондай жақсы. Болды, gap yok. Ay ne qılasın? Söylesin ba, söyle. Ne qılasın? Endi mening tanishim Ye, to'xta. Men ko'zim qarsiz, men bilib olmay kimni tanlaydigan hozir. Bilib oldim. Men osur kuchligu men, bilasizmi ba? Nurnisa Abbas xonimni. Qarar chiqarishga oldirmaga. Qarar baldur chiqib ketib, keyin pushmon qildiga ishlar bo'ldi. Ras. Shuningga turib elang. Meniki kelsang fursat bor, gapdan jig'in edi. Abdullah akamning gruppasiga ne tanlasangiz, Abdullah akam sizning shu Qozog'istonga olib kelma. Qozog'istonga olib o'zi kechilik o'tkazmay, siz uchun kechilik o'tkazdi. Bu shunda bo'ldi-da endi. Meniki kelsangiz men Nyu-Yorkka boramiz. Nurnisa adamniki kelsangiz, Bu Fransiyaga gapirdim bu. Bu qo'ljiga burda qo'ljiga. Oljini besib keldi-da, oljini, ha? Jutimizni besib keldingiz-ku. Bundaqda, mundaq qilayli. Bo'pti, mening gruppamga kelaversin hamsa. Sen қазақша өте мықты ғой. Ана менден башқаларға жаққа кіретін болсаңдар ғой, сен менен алысатын адам көп. Мен қара бауырым. Бұл жақта саған Мана келеді, білесің ба? қазақшады мен де білемін. Сен айтқан дұрыс емес ол. Ой, қойшы сен, қойшы. Қазақшады білемін. Ханзушады мен өзім үйретемін. Мишады бар ғой, моңғолшын ешкім ғой мен білмей. Моңғолшады не мен де білемін. Әрі таңнан өлетіңа үксәна бәнайо. Men ishim bilmaydiganni kelamiz ya. Abdullah akam həmmini biladi. Jim otur taktikasini ishiltib atadi. Hozirchi. Allohga shukr ki.
Men talashib telefon qilayimki, babalarning numerini so'rab. Rahmat ham ustozlarga. Ha, chaq-chaqa. Sizni ko'nglingizda kimni tanlagingiz bo'lsa tanlayvering. Endi ixtiyorni sizga qo'yamiz, lekin hammamiz sizning mush Jipak yo'li sadosida bir cho'qqiga chiqishingizni xohlaymiz. Shuning uchun xizmat qilamiz. Bemalol tanlayveringda qaysi akamning yo qaysi odamning ko'ngliga tegib qolmanmi demang. Bir necha sekund o'ylanib siz o'zingizning qarorini e'lon qiling. To'xtang. Baş chiqqan quloqdan keyin chiqqan munguz. O quloqdan turaverdi, mungizni kesib yetimiz. Quloqni keskin bo'lmaydi. Keskin olmaydi o'sma. Endi mening har bir ustoz bilan ishligim bor. Endi bir ustozni tanishimiz kerak ekan. Mening tanishim Nurnisa Abbasxon. Jigit qo'rqmaydi ekan, ha? Qozog'istondan kelib, diyorimizda ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur yigiti qozoqcha naqshini yuqori saviya bilan o'rinlab berdi. Mana buni beg'ishlash va jur'at qilish ruhi deymiz. Naqshi o'rinlash oson, ammo yaxshi o'rinlash oson emas. Albatta, tas naqshini yaxshi aytish texmi oson emas-da.